Mu gihe isi yizihizaga umwaka mushya hamwe n'ibirori byinshi, abanyapalestina bo muri Gaza birukankaga bahunga intambara ndetse n'ibisasu byarimo kubaraswaho. Mu ijoro ritangira umwaka, agace ko hagati muri Gaza karashweho inshuro nyinshi ku banyapalestina. Bikaba bivugwa ko abantu 5 bahasize ubuzima, kandi kugeza ubu hejuru ya 85% by'abaturage bakaba bimuwe, abenshi muri bo bari mu mahema, kandi kubona ibifungurwa n'ibindi nkenerwa by'ibanze bisaba gutonda umurongo amasaha menshi ngo babihabwe. Ariko nanone ibigo bitangirwamo ubufasha ni bito cyane ugereranyije n'umubare w'abakeneye ubwo bufasha. Ibiribwa bikaba ari bike cyane kuko nta warenza ifunguro rimwe ku munsi, binashoboka cyane ko rimwe na rimwe bazajya bamara umunsi umwe cyangwa 2 nta funguro bafashe. Ese Amerika izemera icyifuzo cya Minisitiri wa Israel gisaba kwirukana abanyapalestina muri Gaza burundu? Akanama gashinzwe umubano wa Amerika n'abayisilamu Kair kavuze ko ubuyobozi bwa Biden bugomba kwamagana amagambo Minisitiri w'imari wa Israel Bezalel Smotrich yavuze ku bijyanye no kuvana abanyapalestina muri Gaza. Mbere Smotrich, Minisitiri w'imari wa Israel, yari yabwiye radiyo y'ingabo za Israel ati reka dutere ubutayu, ubwo yaganiraga na miliyoni 2 z'abanyapalestina bimukiye i Gaza. Smotrich yagize ati niba muri Gaza hari abarabu 100,000 cyangwa 200,000 kandi atari miliyoni 2 z'abarabu, ibiganiro byose ku munsi ukurikira bizaba bitandukanye rwose. Umuryango uharanira inyungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kair wasobanuye amagambo ya Smotrich nk'umuhamagaro uheruka wo kurimbura Gaza. Bagira bati buri gihe ni gahunda ya guverinoma ya Israel yo kurimbura abanyapalestina. Smotrich, Minisitiri w'imari wa Israel, yabishyize ku mugaragaro. Ibi ni ibyatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Kair ku rwego rw'igihugu Nihad Awad. Awad yongeye ati ubuyobozi bwa Biden bwananiwe kwamagana mu buryo bweruye imvugo nk'iyi ya jenoside, byatumye abayobozi ba Israel bongera amagambo yabo ya jenoside mu bikorwa byabo. Ariko nanone nubwo basaba Perezida Biden kutumva ibyo Smotrich, Minisitiri w'imari wa Israel, amusaba, ku cyumweru ingabo za Amerika zavuze ko zarashe ku nyeshyamba za Bahawusi nyuma yo gutera ubwato bw'imizigo mu nyanja itukura, zihitana benshi muri bo mu rwego rwo gukaza umurego mu ntambara yo mu nyanja ifitanye isano n'intambara yo muri Gaza. Umukozi wo muri White House yagize ati tugiye gukora mu rwego rwo kwirwanaho. Mu magambo menshi, ubuyobozi bukuru bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavuze ko abakozi ba USS Garaviri babanje kurasa misile 2 zo mu bwoko bwa balistike zarashwe na Maersk Guangzhou, hashyizwe ahagaragara na Singapore mu mpera zo kuwa gatandatu, nyuma y'uko ubwo bwato bwatangaje ko bwarashweho na misile mu gitondo cyabanje ubwo yagendaga mu nyanja itukura y'amajyepfo. Amato matane yahise yibasira ubwato bumwe butwara imizigo hamwe n'intwaro ntoya mu gitondo cyo ku cyumweru, maze inyeshyamba zigerageza kwinjira muri ubwo bwato nk'uko na visirizi ya Amerika yabitangaje ubukurikira. USS Garaviri hamwe na kajugujugu za USS DeWitt D. Eisenhower batabaye ubwo bari batabajwe na Maersk Guangzhou, maze batanga umuburo mu magambo bagabye igitero. Aho kumva ibyo bababwira bahitamo kurasa iyo kajugujugu. Ubuyobozi bwa Amerika bwagize buti kajugujugu za Amerika zirwanira mu mazi zashubije umuriro mu rwego rwo kwirwanaho, nta byangiritse ku bakozi cyangwa ibikoresho bya Amerika cyangwa abahitanwe n'ubwato bw'imizigo byavuzwe. Abahawusi bemeje ko 10 mu barwanyi babo baguye muri uko guhangana. Washington, umuvugizi w'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano, yashyize ku ruhande ikibazo kijyanye n'uko ashobora kubaho igitero kibanziriza Abahawusi kugira ngo barinde ibicuruzwa mu nzira y'amazi akomeye. John Kirby yatangarije ABC ati ntabwo nzavuga ibiri ku meza, kuri ubu tugiye gukora ibyo tugomba gukora kugira ngo turinde ubwikorezi. Yavuze ko Amerika ifite inyungu z'umutekano z'igihugu mu karere, kandi ati tugiye gushyira ingufu mu karere, dukeneye kugira ngo turinde izo nyungu kandi tugiye kugira uruhare mu kwirwanaho. Akomeza avuga ko Amerika yasobanuriye Abahawusi ko ifatana uburemere iri terabwoba kandi igiye gufata ibyemezo bikwiye.
Ubuyobozi bukuru bwavuze ko ibyabaye kuri Maersk Gwanzo byagereranyaga igitero cya 23 cy'abahausi mu buryo butemewe n'ubwikorezi mpuzamahanga kuva ku itariki ya 19 Ugushyingo. Bubaye bwa mbere amato y'Abanyamerika avuga ko abakozi bayo bishe abarwanyi b'abahausi kuva ibitero byo mu Nyanja Itukura byatangira mu gihe kirenga ukwezi. Abahausi bashyigikiwe na Irani bavuga ko bagabye ibitero ku mato yo mu Nyanja Itukura bifitanye isano na Israel cyangwa berekeza ku byambo bya Israel. Bavuga ko ibitero byabo bigamije guhagarika ibitero bya Israel byo mu kirere no ku butaka mu karere ka Gaza byatewe n'umutwe w'abarwanyi ba Palestina Hamas ku itariki ya 7 Ukwakira mu majyepfo ya Israel, ariko guhuza amato yibasiwe n'igitero cy'inyeshyamba byarushijeho gukomera uko ibitero bikomeje. Perezida wa komite ishinzwe iperereza nawe yahamagariye Perezida Joe Biden kureba ingamba zigomba gukorwa muri Yemen kugira ngo zishobore gukumira abahausi gukomeza gushyira mu kaga amato y'ubucuruzi n'ingabo. Ese Biden yabamenya ubwicanyi bukorerwa abanyapalestina? Umusesenguzi akaba n'umwanditsi w'umunyamerika w'umuhanga mu bya politike Norman Finkelstein aganira na Al Jazeera ukomoka i New York avuga ko Biden ashobora kuba ategereje amatora yo muri Ugushyingo 2024 kandi ko yamenye ko amashusho y'ubwicanyi yo muri Gaza amwangiriza igikundiro. Yakomeje agira ati Biden ntahangayikishijwe no guhagarika jenoside yo muri Israel, ahubwo ashaka ko itagaragara nabi mu bitangazamakuru. Avuga ko mu gihe hari amakuru avuga ko Israel izemera icyifuzo cya Biden cy'uko ibintu bimwe na bimwe by'intambara bizagabanuka, ntibishobora kutagira uruhare runini ku nkomoko y'igitero cya Israel ku baturage ba Gaza. Intambara n'ubu gikomeje kuko mu ijoro ryo ku cyumweru risoza umwaka nibura rokete 20 zarashwe zerekeza muri Israel. Brigade ya Qassam, umutwe wa gisirikare wa Hamas, wavuze ko abarashe basubizaga icyo bise jenoside yakorewe abanyapalestina muri Gaza, igice kinini cya Sirena cyo mu majyepfo ya Tel Aviv ndetse no mu majyaruguru ya Gaza. Mu by'ukuri rero umubare munini wa rokete winjiye muri Israel kandi bibije mu gihe Israel ivuga ko igiye kongera intambara muri Gaza, ivuga ko ifite umutekano mu majyaruguru kandi ukomeje gusunika amajyepfo binyuze muri Khan Yunis kugera Irahafu. Ubwo abandi binjiraga mu mwaka wa 2024 muri Gaza aho byari umwijima w'icuraburindi kuko abanyapalestina muri Gaza bagaragaye mu mahema amurikirwa mu nkambi y'impunzi z'agateganyo mu gace ka Muhasi ka Gaza mu ijoro ryinjira mu mwaka mushya nk'ibyagaragaye ku mafoto. Ariko mu gihe ibi byabaga abatuye Iramala bigaragambije mu ijoro rishya bifatanyije na Gaza ikomeje kuraswa amanywa n'ijoro. Abatuye Iramala biraye mu mihanda mu gihe cyo gutangira umwaka mushya, ariko ntabwo byari ibirori mu buryo bwo ari bwo bwose. Ibi byari kwishyira hamwe ngo bifatanye n'abaturage ba Gaza, bakaba bose bahurizaga mu gusaba ko intambara muri Gaza irangira. Murakoze, yari Billy the Preacher.